L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-ħin u għal-ċin. Il-Fiera, Londra, Malta House, il-Gvern Malti, il-Ferma, il-Sterling State, dwar il-bazi militari. 52 sena ilu il-Gvern Malti immexxi mill-Prim Ministru ta' kien Dom Mintoff iffirma ftehim storiku mal-Gvern Brittaniku. Dan il-ftehim importanti wassal biex fil-31 ta' Marzu tal-1979 l-Ingliżi kellhom jitilqu darba l dejjem minn pajjiżna. Dan il-ftehim mal-Gvern Ingliż kien dwar ir-reviżjoni tat-Trattat tad-Difiża. Dan it-trattat għal 10 snin kien ġie ffirmat fil-kisba tal-Indipendenza f'Settembru tal-1964. This election, there has been freedom of conscience, that the people have been allowed to choose freely. The people have chosen again the Labour Party. F'Ġunju tal-1971 il-Partit Laburista immexxi minn Dom Mintoff rebaħ l-elezzjoni ġenerali u minnu fih bdew in-negozjati bejn Malta u l-Ingilterra. Dan wassal biex fis-26 ta' Marzu tal-1972 f'Marlborough House f'Londra ġie ffirmat ftehim bejn il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Dom Mintoff u s-Segretarju tal-Istat Ingliż Lord Carrington. F'dan il-perjodu ta' 7 snin bejn l-1972 u l-1979 l-Ingliżi intrabtu li jħallsu ferm aktar minn dak li kienu jħallsu qabel. Dan hekk kif ridu jħallsu lill-Gvern Malti 14 miljun lira sterlina fis-sena. Dan fisser kważi triplu minn dak li kien innegozja George Borch Olivier u l-ottijiet ma kienux parti minnhom self bħal dak maqbul fl-indipendenza fl-1964. Dan il-ftehim wassal biex fil-31 ta' Marzu tal-1979 l-Ingliżi telqu darba l dejjem minn pajjiżna. F'52 sena wara dan il-ftehim, il-Partit Laburista se jfakkar jum il-ħelsien f'attività nhar it-tlieta mis-6:30 ta' filgħaxija l quddiem f'Xattiris fil-Birgu se jindirizza lil dawk preżenti il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela.